tɔgbe amɛlɛtiagbe. Mea na tsi ƒometɔ. Ole. Ɖevi aɖe. Wofɔn. Mifɔa. Mifɔn kɛlɛ. Egbe le nyi nuya dzinu amɛya Andrea la. Egbe keke amadin le dzinu amadin la me. 6 juillet 2023. Mi le Batume. Tɔgbe amɛlɛtiagbe be yaba dendo sɔfiɔmi. Nke dzɔ le Batume. Tɔgbe Azuma Alpha. Aregbadagba be nɔpea. Ndo nɔna anyi va yi sãa wodzɔna le tɔgbe Azuma Alpha be kebe na anyigba dzi va ya ye nene be nuwoa kafla ŋgba va le anyigba dzi ofɔa egba kpɔtɔ la gbate nɔ dzɔfa enya bia tɔgbe Azuma Omoki bena de nuke wo bela gba fiɔmi so ɖe kebe nu ŋuti o. Yo megado amɛlɛtiagbe ne xixia katã le wotrɔ ya. Egbe nyi le tsi adre me ɖeka de eƒe 2023. Enye dzidzɔ be mi gava dogo le Batume, Agɔtsime Batume le Alpha kɔdzi. Be miatɔa edzo le anyigba dzi fia ekpɔtɔ keke vi ɖea medzidzi akpɔ eƒe woame 8 ake eviawo kpɔtɔ le enye eviawo dometɔ ɖeka yi ke woyɔna be tɔgbe Azuma amɛlɛtiagbe 779 enugbagbevi gbɔgbɔwo ƒe tsami le wotrɔ ya egbeawo bo ŋlɔ Bibla wogblɔna be Matthew ƒe agbalẽ, Elia ƒe agbalẽ, Mose ƒe agbalẽ nye du bubu me tɔwo wole woƒe ŋkɔ yɔ. Egbea míawo tse ne mitso mía tɔgbewo ƒe history dzi kple amlima yi ke míatɔ Alpha Kɔku Basil Agbanugidi Bomekrana mele wo si o dɔme le wo ve amimi abrɔɖe nunya kpɔkpɔ manyawɔ Aregbadagba edaku ɖe dzi metsia dzi o Ganafa. Ewɔ nukunu togbɔ be enye via blave vɔ atɔ̃lia hã ntse mekpɔ ɖeka teƒe ye ya ŋutɔ tse bɔ geɖe nam. Amewo to aƒe ya me wozu ministawo, amewo to aƒe ya me wozu fiawo, amewo to aƒe ya me wozu company gãwo ɖo ɖa. Gake egbea yi megava le wa ame mɔwo mi megakpɔ na wo dometɔ ɖeke wole xixia wole teƒe ɖo ame ɖewo kpɔtɔ le agbegbe. Gake ayi míatɔ dzoa nusẽ akpɔtɔ power ya ekpɔtɔ le elabe tɔgbe tɔgbewo ƒe power ya hafi ya tse va tso ɖo. Ye wokpla asi kɔ nɛ ye wowɔ ŋutidɔ yi wòdzɔa míawo tse mi le gbea mi gakpɔtɔ le power ŋutidɔ wɔ. Be teƒe ɖewo le aƒea me yi ke ne ye ŋutɔ nɔ agbe kura ne va agblɔ be na ƒo xlã teƒe ma zitɔ. Enya yi ke le asi wa agblɔe. Agblɔ na be ne ƒo xlã vɔa ega ɖe sia ɖe ke kpɔ ko nakɔ ƒu gbe ɖo ɖa ekpɔa me. Amewo wɔna nu ma wodzona wovana va ɖina ɖase. Ame ɖewo le va nɔ kpɔ ƒo xlã kaka koa ane wo ƒo kɔko ne va ko agblɔ na be ye ƒo xlã nu ye gbeɖiɖi agbe ke ate ƒle gbɔn ko asɔ va ko va ɖe asi da ɖe aƒea me ko adzo. Elabe yi wole dɔa wɔ kakaka kpekpeme yi ke wòva xɔ le gbɔgbɔ mea va wɔe be zi geɖe megate wuna la. Ne kɔ la ve koa ebe ƒonu ɖe ŋuti ko be mi de ke ɖe fi mi dzo eɖewo le amewo dzo ɖa ko gbɔa kuna eɖewo le gbɔa afɔdzi ko anɔ dede nu yi le wɔwa egbɔa xɔna dɔ lelema xɔna ye teƒe ma wa wo le aƒea me egbe teƒe ɖewo le aƒea me egbea woate gblɔ na be kutsi kɔ ɖe ze ya me na kui klɔ ŋkume nu yi ke dzi le ne ya akpɔe ate va gbɔ ko agblɔ na be ƒo xlã ati ma
ateva kwa gobe na nyi de pe maji ye ne kala nya joa ekpo ya memile ya mau yi le fi ya oyo ne be papa dongo epe kpo me ya mile le wotro ya ne kala nya joa no ploge de kpo ya me chile ne dasime ne trojoa ejebe na adunya na ba agbeje na kura che ejebe na onuka ejebe na agbo vo menye figbe yi na mere nye fiafito enyam roba ye va fi ya me gble na mi oyo be numa yinyo be sebo be kala vedu ne va dasime ya de vivi kwa da fefe tu aku ame yo nye so jao ame yo ble na duko ta ame yo nye fiao de ame mawo le na chi le tepe yo la be fi ame nye gbegble pe wonyo menye zoka me tepe wonyo enye jojome amliman o le togble mameke ekpo fi fi be leti avia nemido echo yenye leti abe nkeke adre blave votoma enya mlima me nkeke de yike wonto yike nya megbetoa ajichi fafako afon le fofome alo wotrome apopi afo adogbere na wo jogbese kode wa afoji be yifu afone awasi ale adasi seme be yifu asine be idechinu ne benu shianu ike yakwafo inu gbene iwe a neche keto yo le inchile ikloba lafo be vorivodi amega pe yolo ye akosi ade akwafoji akodasi nti awe alinkume ade enume akwera anyi onto aso azome vonuma kwa leti adre menke ka adre ye ko wone onya mlimanade tawazuma be agada sina kikia le wotroya ta fifi ala game dasube leti de siade ike me miaje femi mira gbanto alomi mira veliala mia nofia amede ike ava elava tu amede kokoko ike akpele nebe adogbeda ya pokhla ekpekoto ike wo tepe ke miato wo be woyo na fuma be jidudu flag anua ava pokhla fuma taro jinu ita e pokhla ya apwa flag ayiti godo apokhla zito echo amorozi adre amerozi asheke opo na hle amero le ne pokhla anda nyire fuma atire gomele fuma adogbeda bo agacho apokhle etototo tepeto onya mlima me tepe de le la peme tepe o le vo gamele miwa to asi oji ade ofia kakele wotro ya mejibe mana be agboale vovudi ne amesiame be miato alpha koku bazila eyi wokua ezu dollar le gbogbo ntepe odome ya mesame ya gra pe ma apunu de la ejebe ne vamene vo ma va fi ava kwa medasio de barajo ne da medasi de baraji ne do ape me barara pe o kakene so do ko be iva so de gbogbo si bono po ita ife dota ivita imapeta ife vidinyata amlima to la onukuno be templo pe no sia awodo de miaji elaba fofun ya ntoji na abe tusire jinye yemau tusire jinye jibofia tusire jinye manogbo ne makwagbero tusire awo tusire jinye manogbo ye o gaji habe mino agbola poko Mino agbola boko, amli mama wa lave na mi. Hayo kata enye haike wo jina. So dua nu se ameo, so dua nu se edokweo. Yeta nenye be amado va. Ye o titrere unchi, va me titrere ncho. Gala me o domela ejina ha ko fiena me abe yinyabe wo han la me wula do ma fi ne ga kplodono abaga oh mesia me la nya o
la nyao, la nyao. Messiame la nyao, la nyao, la nyao. Zorameto, messiame la nyao, la nyao, la nyao. Dieu me cesse, Dieu me bara satana le Dieu me. Ye kamedo jena doha. Won to nu vlo yo wotai. Etonye jina hamako klona. Nouveau ve dioda le onchi. Ejina hado be jinye la wole di pe yemele fo pe ma ya konye la o konye la wole di pe yemele fo pe ma ya o yehowa hona mujo denyela hona mujo hallelujah dinyela ole di pe yemele fo pe ma ya boko manu afi ma kwagbe afi mi apego kona va amlima miade la nye bo woko mano yeta ejina ha so do anusia mewo elabe meglele nu fiafia me va yibe yento Mr. Subovi onye hafi vazo katekis hafi gbogbo over tometo over plede tome hafi wo gbo vazo enu ola yeta ewo na ebe nu si anu le ale ike wo subo Mr. Osubo mawu le vovome la hafi trova la si ohala e subo wo le vovome ye wo subo na wo fie anu mi consider gbela mi yare churchi suro anu kure kikia mepe jojo me klebe nu wona onchi yeta le egba pon ke kamera eyi me gava le ola enya be togbe asuma ameneti agbe ye nko ye nto na menyi omoki kake ye nye vajo etogbe ale no pajita togbe ankonye gbologa voice shot yona mbe gbolo me gbana be papa ye tafi ke wo le ha ejebe ma jagbagba be na ebe nko megabu la nyigbajo ne ame yo ke wo perunchi ye o me dejeshi o ye wo jo ha ye o nloba me ke bu me vi onye nu iwo wo na wa ejebe no dejeshi be ame ye na gbe yo zu ame ye na gbe yo la sito akobe yo onye keshinoto amedu le onye keshinoto di koko kake couple dolele gba pe no wo va fi ya egbe ya nu mo me ga jore jo ozu ame o vo ya me ma me ga vale wa ejebe fi ya na zo abe openu ka agbeve menene ela be avevi ike kwa me da gbe ha ave suo yo ne kake gbe yi me ga vale ola ame mo do me to de ke o me ga va no wo su ebe yi wo ku ko tepe agba me jibe ma na no nya be ewu America kpọ video ya va tonya lufa gbọkpọla mejibe mana na nyabe tepe aga le tem nusi aga kpọtọle lebe dọwọ kokoko ne trola adeje sidokio vone me trola abumo amlima ne yira mi okata le wotro ya amendra wa togbe amerechagbe apani mi ado ejesia lo nya resume ami agbon be wetri wetire pepe yawudagbe o le tide sia de fe mi da gbanto alo be mi me la sosia memela gbe ti gbanto mon popole be mi afa batume mi afa togbe alpha be no pea ava dogbeda akpo agbe achi ti if you know la pomme en toi fi kon la pomme le kin bo la va po to be to fi abonye tepo o le tepo ameton ye tepo gbanto anye agochi me peto ne do agochi me peto bia be to gba me ne ti agbe kwa akere nwunye ye tepo vele anye kliko on me lo tako ne gbenya do du kon me le fuma so segbe me de ko ado poglo kore e moto aklo akova gbonye ne gan so a ne di de gbon si me ko be na togba me ne cha gbegbo le lo tako ko a ekere nchinye ke batume ya
ele azanwu ne amene tso lomea ava dira zanwu ne kɔʋu la emɔ la zanwu be yina ɖe